fewaji ɗi annduɗaa woɓɓe ɓen annda ɗum ɗon. E misal wano yarete ɗaɓɓoyeji woni sa torike jiwa no fewndorɗaa ɗo ni fuu doraaɓe ma fewndorɗo e miñiraaɓe ma e kotiraaɓe ma no fewndori e ɗaɓɓugol sonnaaji. kono sa yahi directement Fouta Djalo ko ɗum ɓe wi ko sariijo dogi taari Fouta Djalo wona mawɗo. A yahi direct a wowli ko wonɗa mo ɗaɓɓirde kon ɓe wi o ko feetu o yahu takkoɗa nela woɓɓe kadi annduɓe ma yiɗanɓe ma inna awama ɗen ari kam on jikkugol on fii miɗa yehi gajiyo momin falana sukama wiyeteɗo X e tama peera on satama ha hewti woni bando peera on acci tanange nden ɗuuɓa yilon ha miili moɗo futuro suto si jomba fawe tiggare ko ɗum ɗon o ɓurata jooɗade dewgal ngal ɓurta ɓuuɓa to tiggama ko tumbere naji ko ɓuri kon ngal laƴe kono ko ɗon Fouta Djalo fuɗɗi wiide noddano tati no andi ko noddira so noddama o tawi ke passe o notike waɗi tan do seyagal o notike ma o falji o notike o wonata e ngal dewgal ko yiɗi suka o ko suka o yiɗi gongal bonoyi ɗon Fouta fuɗɗi wiide noddano tati no andi ko noddira ɓe accitu hakkille coutume ji ɗin par ce que coutume ji ɗin si wona ko Allah wi'i birru aba'ukum wa barrukum abna'ukum birru aba'ukum wa barrukum abna'ukum ɗiggane mawɓe mon ɓe batum haray wona e selugol laawol Allah ɓe woni wona yeddugol Allah ɓe woni kala ko mawɓe mon ɓen tawruɗon ɗum si wona yeddugol Allah jokke on nin soyta par ce que nene ma baba ƴakkata ko haali tuttana ɓiɗon on faami haray ko nafa mo kala ka on tigi seli ko mawɓe wi ko haraw tawi passe o seli